Be matek foyo joma tika neno wa yamo ki joma tika winyo wa machine machalo radio joma ke recording amoro undwak ta chodi duchu rumu pat anya ukelo nguri tin wapuk udiko kilo wara tikan ke da dit uruga urunge mabe achel ke senior Honorable Tim Alex, Manti senior citizens. One of you botu actually kilwakma Uganda. Tin nendwa pa we aboru di kuchon. Ununge mabe ni one wati activist. Activist ene joma gichoko duan luak. Chigi chwala nyim. Duan ni me poj nyo me koko. Ka gonyo mer machiek dong tichi eni wano tiu pi kar malach iroma pat tim wani tiu matek bunu ngeyo kar ma lokum environment ki buon udonyo marachi ya chuli sub-region wano tiu matek kachel mawakupe kilwak aduka ne wunu ngeyo ngamu time wano executive order ma la dit president ikome ayaw miyu majogo kit me mabalu buan tika wot kwere mario lok mukene do binu maraj ene lokum ngom majom mukene makiluo gini balalo mamukene wano la chen bene de anan balalos etru gubinu ka yakku ngom kwaro ma chet peye den ben wakati ye wamiyo lokot luak en through yo ma wano tiu kere wa chokol tampa luak ci wachwale wako ci wakupe meneno ni kitimo gimo ngej pa in ki an atamo ngeyo ngomu time again executive order kati me adek mabere karma logo kati ni actually mier ke rojgang wan ben wakati kur ma walogo ni watika supporting you parliament ma pol no pat ma wapunyo dano wa mini gitam lokum PDM lokum pour coffee neno jima no waneno ni rama konyo dano ci watika tiu tiji eno ni machalo activist bena one polling ka kenyu ke ken service delivery unu ngeyo ngamu berka time kan atam wi poy kum la dit en la diruga karma logo nywane minister of lands department matigulu kan wa ko binu botwa wan jomo kene komano kerberu pe erwo berka coupe me guiding gen ya gitine unu ngeyo ngamu time wan to wa cho wa pere kama ko pa wakati wakati donc tini ku dipu atamo lwa kunu nge ngom berkati me wabinu malupe ki lok ma wakati media ki radio ma pat ma keme ki memorandum moni ma lutela ma mewa magenu dungu ke ken gini opposition leaders do matam gi pat ki pagamente ukati kwere uberka yupone ilep magenu tiu kere nigi berka tinu tichi ini pi kar malach maromo dong dwe chochoka bungwen berka tim ka choke ci dong dano berki ngeng ni kadong wun tika lok ma actually you lok ma kima actually kari bet won ki yer wi parliament lokedo chako o kere wa malu kunu wan dong po tiki ngej do chote do ngomo chodo tika wajba do miyo chino la pentie kitman o lego ni won telawa ma won wajni won ci opposition ugam bot luak yo ma won ngayu bok ngeti kan ko bin radio ko timu rally ugam wa goñ wi dan me achel won ma chalo opposition no alternative views joma chumpi joma neno gi pat pagamente won pour po tin inge yeme 2021 ni meno diang pa chuli pia gi fu chulo ni chik makupe nyuma lube ki rocho kwa padano malwenyo yilgi kita wunu tika wajeni wun puru po tin ni pia otime ni guri ki yo ki service delivery ti maraj chan ti malo ki buwa lokum ngom puru po tin
madung gunu chako one no gero ni chingchama one twelve we parliament these were the issues man no tichon again manyen wundo katini menu wun merchal memorandum to understand ma luko ki lokko en wun pour potin men la peñ ma wun mero gamo bod wax be donc ka wun ada wun position kita wun waju ko re wanon yang ni yinu mera kol yine telu bi joni me chakul lokko kita wano winyu kergi bolu wore chakul lokko ma be wini keru jaar ma penduzi keru lokko kamaleng kar mu keru kamaleng lu lu woto chako nyamul lokko wanu ngeni yino penduzi in the signing memorandum of understanding bigamande be wati ka ko rezale ba yan mir tete wa ento ko gona ti bot wunu position mu kerne wunu ye joni endong ma wunu ngeni gen peti opposition me beri bolu ka yubu lokwedi ka do ko cheru kere ka kamado chura ene o mer ma chala kolma ene la television o ikoyo o bare ko ngolo nam o dok tungchel kamado chu ya matien dong we onen chelo la gilbert green ne kita gen we no la gilbert ya ana beru pe kono ento kita gen we no la gilbert ya ne mago o kuno giem machalo opposition donc igu nyana pen ki ki joma ti NRM ki joma ti opposition lo ke donc betini ka donc ka choke pa jwa du tela din be berie ci lo entero be nyaako nyige menu peñ ma metti won machalo megiwa gamewa ki donc won komedo choko loko ba ngeyu peñ mada ulang kok gangu ke ken dan en po kwaro chuli po kwaro kul pe ngeyu peñ u choko doglo gor ma be bo fo lo ka ger pe lo karaj wana do nyak do biir to choko e pierre de ade dayeni wunu ngeen mu seben bi gamo lo ke eni lo pierre de pe ko ma mu seben te kere Uganda ñu ci na ko ti ko lo pe ko ma wu ti ngono po ye wit lo ka rio ade mo kaw chwal wax la diru doke ye step by step mu ken ki chwala nyin ma o chon wak lo ko wen ku duro ma do dugu ben ke kuno ma kono bo bin mo te organize u ker won kom do ti re mu lok di dugu ken non ker won kom ken u ken non pe ka lok en wun jom ngoro bara do pie kanji lok ma mere ka kita wan do mati chali opposition wana no pere ñu kul ka chel ki lwak ene wunu char opposition kama ko wati ye kum en bien no ada ka wun no wunu ti ba chawti ka lok one opposition ko ti lok yo ngo lok yo mo sem no fut poker wa chien en no ti wa ni jemi no ti tema be jemi tumo diang pa suale ko wa penyu wunu wa ni ginu wero don lo pe ya chuli chanti peti ya chuli ko ngi ngo ngom ti kwa ni ya chuli lutera ma ai gulu district bot wa ya chwa wen NRM do bale pe ko chan pe ko no maka pe ko no ko mir ni mir ini be di NRM ka wek gino te ba nyo je pa jo wa chwa do ngi cholo ba pa dak ta nguri je mi ka pa wa tiem put per wunu ken ngo winyu gam mo wa tiki dak ta mo romo o gam loke en ka o gam anywa si wait till 2027 no put wa ti gam la penye ken ti gwenye mana gen anami boto donc ma pe adiro ene wundo choy memorandum kumbede jomu keni kingu dong te mo ni mero tim wakija kon gerango wan wa mi tam wundo submitting document do Museveni receiving odo mo nyor do be gama ko dugo ka do submitting mu kene u do no werla nya choli ba sine konya chakiken erok pacholi macharo kaka tienwa ogo dok ti mapon mamera nyama mamera gama timu kene an macharo ruga ana ti activist environmental activist amera dok lokum kaber muruwa kuna kok ikom lutela magi yer ga yera
tutuale magiti Kampala lokti matek go wega wano ko ilwen ma doke lokumvua nyoka ber muruwa peti mo la pela mo nyo MP mo bir gam lok mati weng ulingo ko wang ti adon chane kenwa kitika mereke ma wai vuj mukene urungi mabe ngo mo timo karangi weng go ber go kongo la ke ni wati kedu sikira do chero ni utamani ko chero ber chok nyo loke chigeno buti anu be wang le go nyima be ento la gamete pinka kae kiboro mayor macharo won kompa chuli parliamentary group machara call ana lui mana call the honorable ma kakirwen eni nyoga kirwen eni tipe oberu yodba otika nan ka ber muruwa gitika lanyane kitmoy ken la gamo be peye watin wadigi yen gita amerika tone kiti amerika bar ka ber muruwa poti ki gamo ye eto cher ka pushing gi mo ma kore pingo pa gite ji mi kor ka chela one by one kiti yo matek mo tiu we oluto executive order la dit logo umio oluto konyo ento un ma chal MPs o we olok no kamaleng o bebo tema kulo obi loko ngom the same mungkin siar ni kemer tim verification why pingo pingo gin mage wajo ti very clear en mara mera wajla boy luoro ni pacar an jo mungkin madong chero winyo chero mara ni ba luoro wajo ne ni ni medong un mado cher ni en kerangar mo na cham ngoni well and good lok ma activism ka mete wan we mete kumu men ne un be podo dok amer waj me ka maleng tin ni la para bongwen pen un do charo ka ka dong u charo position no ko gen ma chulu yeru ye po tiel unu cha we ni ga men do tiel ko jimi wen do un do no ne ko ne ko mi ro chara pika che lok lok vol chi pe man amer git kaman ni kira do we lok me ka ber muru wani paro lo ye ni be wan me de kenyu kira do we lok ka diang watin pa nge ni un po nge ni diang pa churi pa ke chudo un mu kendo gamo ko ba o pi ko de jeba data tie ko na wor gi gena no ka nyuro iwang TV ka o gamo mu ko dong eno dir ma wegi die kitika to ma pia kuno ine gino mi ngobre ka pushing uti kwene ya yum ni yu bo bara bao ngêu ngò mo cha lo chi ngêu a jwa ga che we do tiar we yera jwa kan ma petware nya ban ya gi le o ne ngò mo time kuno fo ga gil baro la ja amera mi credit o mer mete kere ene kipa chure no ana foyo lo kapol pe Lutua tamo kachoka ma beru diko watu ya chuli kanyo kachoka marai no de twin down chwe chiki fuk chon udiko ka lok tin wana ya budu gola ka padano ma pat wen udiko chon an
kilwon yano team Alex anati woda chuli remo pa wora po nywenne agaga chuli daga chanu frati a chuli ana mero wajo kilwak ni gin matia timi bot wai pajo kany peleng machal lutela iwang u ma pat wano berka beriye ni chake wai ilweny pa kony ni chake wai ilweny pa min wai po borre achulu bere woki yo ma pat to weng wano ber ki jo ape chwako gamente chake wai kar chadi pa o watin eno ka ini neno kit moj lok ma oberu tie ni chake kar po borre ubini kar pa min ubini kar pa titu lutwa ubini kar po ubore mario u kar watini kum yuweri nyik lokeo polo wayang bera wori yu achel ena mero wajne tin the lead president mamekwa umogo naka yang chon ni mwaga marom alibario ki pierre we are bitch no Uganda opposition pay manti machalo projects umeo lutiano wa makumbere gitika don i politics guchero kanano jimo kene mapat kimir palwa yada ke winyu lok ma migina wayo kumbere yim bot wora chuli watiki nyik lok ade ma chel umegina makumbere gen giti opposition inge opposition ko miro ka ini nero joma kumbere go ki kwano nyinge kanye la dira kol la diro mapenduzi kache la nga jaro ken no mo ma puru yoke ki mir paluak ma chero pusi mir paluak ki ter kere ka mo ni ngare ti no wano kwanya ko ki gene wachwal ko e buch wachwal ko ger penti atibu gen fut pege danga mer soft landing fut pege mi ana mer waj butu lutua wano dek opposition ma mete gape ki kom luak ano no petia ati yutin mati wadek opposition eguni mi amer waj ni nyik lok ma jono kwane weng munu beru mirigi ma winyo la wara la dit honorable ukelu nguru wajoni oberu miri ma megi po beru mir pa wana chuli watiki ot maki mogo yelo ka neno mot ke kal kwaro oberu pe lok makumiri ko wanti ka waje botuni achuli ma teki magiti tengang kuja iwang o kila ngara chel tigi kama en aya manuk lwa yer me chere parliament amoro tie noya tie pade tie iya chuli kanyo joni wengi tie ano peno ne ma chel make bien ke wayne wan wa dok chen nyik lok egini wan be cher karwate la dil lobo nyik lok enini wa cher wa no ke bod lware wadi ter ne bot la dil lobo ngarmo binu kan me logo lok me consulting wan be rupe be man wan machalo dul ma wa chung ki pajo kan o mer wayne jemle enomir ko geri recommendation ma jono cer kere board ginene ko miru gigi jone ko miru bin urwata ki ruot kwere matita der kan urwata ki atekere matita der kan urwata ki lubol kwi magite kan wano tiki nyiklok e apara nyupiara dek nya apara bone botu kan watemu ni kumene ti pa chuli eno mir ko gigi mer lego bela dildo bone gene make chwal bore ma en football kere chene mo beru mir pa jo mo cher bore ne po beru mir pa chuli man gina mer wajne kamaleng ma ario umir wano ye
ni jeme katika teme jeme katika bino pe konyo luak jeme katika bino nyim luak in la tera pa luak a ko kama tie ni ke lo ke bo luak bini tiet ngo ma tie bo luak kai ai luok chen tam pa luak mono kita pen chek ni ngana wajo kede demokrasi nyu lo ya luak chimo kumeno pe timu jeme mirne ma de omero wajo ni dong nan liek ba ka ina no chuga chuli ma dom again wi tena chuli gi jar kala nya chuli nyim wi lobo a chuli tiki mo gena ma mo gena kom ge ba riego ma dam tie kwiri tie riego me kwan ban gi tie and of nan ma liek in the face of the world kai cheri ponge the bible chiki logo nyini bet honorable nying ma wara umio kita dong neo dak manok ke waro mero withdrawing nying enyo ki bot jone en ma ku cher karwata kila din logo ni wa mero withdrawing nying enyo ke bot gi pian gin ku chero timu gin ma charo mada eni pe gin ma achuli chero timu idul madon nyuka ber madon achuli ka chero karwata pol kar unu ngema be kai chero ka dua kai chero ka chaga ko ibini beru pin uberi kach upiru lok chiki wai la dit ma tek mada eno mi ruot we ki waro chingtin pian gin ma timu en ma put pe chera timu ka lueng ke beru kilapi ichoko dulo weng ni wana be cher ka lueng tian loka en wai wor kuman wai dok kuman wadu kuman man li enene miu gen dok miu wor ikomu kumedi wor mpe dok pe ma dit dong kumedi bodwa wan ma chala chuli du tela wa ma kumedi tieni pe ginano dong wan chala wan do bol kwi ginano wani ka ene kelo ali bachel nye kwanyo bia chupa cheli wilo ene dong yuega no dong I wilo anoko kwanyo chente mana manok ene pe mir pa chuli achuli mer ko mala benara achuli mer bebedo achuli mer woro chi ana mer wachone ulutua achuli peti Uganda kana achuli ti wako joma kiti wako ne in diaspora ne gima gutero go wako kunu tie kiniga kwanye kan chwal go wako en kiniga le en bene un ku bero ti nya ne ko makan tigang chamer wajo ne pe ubero kero mameku me cherka kwanyo joma ti wako chane tian long mo mi wichi ti wong ku ja tie mir waduk chen bot wakap uduk chen gang kan ka penyugi kila ngara kila chel tiki area mero aki ye kitian lo umera wajlok mapol maki cher giter ki yar jim lobo ana tamane jim eni weng umiro konk giko waduk chen wonu paju kan waberu wonu piny chi wachakwana ne ka chele wachakwana ne ka chele chi dong wakwanyo boko lwer bane wamiyo wala ten wot ba kumi yot chet kila pi ma megwa mane gin ma wano chuye ana foyo